Putevi su nervni sistem i krvotok jedne zemlje. Od stanja kolovoza, njihove izrade, očuvanja i adekvatne signalizacije u ogromnoj meri zavisi ekonomski i socijalni prosperitet jedne države, sigurnost imovine i, što je najbitnije, životi onih koji te puteve koriste. Stanje kolovoza nekada može da bude direktan uzrok nesreće, te je stoga odgovornost putara od izuzetnog značaja. Prva stvar koju investitor gleda kada bira lokaciju za svoju proizvodnju jeste okolna putna infrastruktura. Upravo će važnost održavanja puteva biti jedna od tema trećeg kongresa o putevima koji će se održati 14. i 15. juna u Beogradu. Nadam se da će ovaj treći Srpski kongres o putevima uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i našeg udruženja poslodavaca Putar dati prave rezultate koji će biti primenjeni, kojima ćemo moći da se ponosimo i koji će biti primenljivi u daljoj inženjerskoj praksi. Pozivam sve zainteresovane da nam se pridruže i da u ova 2 dana razmenimo sva iskustva i podelimo svoje dileme, probleme i rešenja koja možemo da predložimo svima. Putevi podržavaju širok spektar ekonomskih i socijalnih aktivnosti, a izazovi održavanja putne mreže bez snega i leda, bez rupa, odrona i vožnje, kao po oranju, omogućavaju da ekonomski život nacije i privatni život individue teku u kontinuitetu. Zbog toga je posao onih koji o našim putevima brinu od izuzetnog značaja.